reka nangire gusuhuza woherereye hose mu Rwanda no hanze yarwo. Mwebesanzwe Gendi Weekres, ambasaderi w'abadiaspora. Nangira nshimira mugenzi wanjye uvuye kuri izi mikoro aho yatugezagaho amakuru y'imyidagaduro. Ni Michael Lungu aka Duda. Abaherereye mu mujyi wa Kigali n'uturere 30 twose tugize u Rwanda, intara enye, mwese ndabasuhuza cyane. Abadiaspora muri hanze y'u Rwanda, mbavuga Malawi, Mozambique, mbavuga Burundi, Tanzania, Uganda, namwe muherereye hano muri Zambia, ndabasuhuza cyane. Hano abakunzi bacu baratwandikiye cyane batubwira bati ambasaderi ko uherereye muri Zambia nk'uko bitubwira, ukaba nta makuru yaho muri Zambia uduha, bimeze bite? Nanjye narabashubije ni amakuru mbanyafite, nuko mba nshaka kubahereza ayiwacu mu Rwanda. Ariko ndongera ndababwira ni icyifuzo cy'umukunzi wacu hano kuri Sirius TV Radio Show ni itegeko. Uyu munsi mbazaniye amakuru avugwa hano mu gihugu cya Zambia. Hari muri sekeje byatari, iri ni itsinda ry'abahanzi babiri babita 4 na 5. Ni abasore bakunzwe cyane hano muri Zambia. Uyu musore yaragiri ku rubyiniro arabyina cyane, abafana barizihirwa, abagize gutya arasimbutse baba baramusamye, aravuga tuzi ko ndi ikihebemwa, atuzi ko ndi umusitari wa mbere muri Zambia. Nk'uko kumufata yaragarutse kuri stage, arongera arabyina. Nk'uko kubyina yarongeye arijugunya. Abakunzi be bati turagukunda 4 na 5, barasama. Mvuze ngo iki? Ntabwo basamye, ndahubwo baramusamye kugira ngo atikubita hasi. Uwo mutipe aravuga ati ninjye muhanzi wa mbere muri Zambia, ayo maps niyakoraho, Vincenzo niyahiga, abahanzi bose bakomeye muri Zambia mbahinduye abana. Arongera arabyina, arasimbuka arabyina. Ye baba we, umutipe yarongeye arinaga, abakunzi babigira hirya. Mukwigira hirya yaramanutse no hasi ngo akubita inkono y'amanuza hasi. Umutipe bateruye bajyana mu bitaro. Ye baba we, mu guterura bajyana mu bitaro. Uyu mutipe yavunitse urutirigongo, ibijyanye no nshingano y'abakuru ubu nazongera. Akaguru ari kugendera mu mbago, ubu tayari umuhungu wacu yicaye mu kagare. Okay.
dive mu dance efyashibwa kuino for today the other day na dive abantu bari sanjanga fe buno bamwekesha na stage then yesterday performance yesterday I said diver Oshua abantu bari njanga ntabandekereko batabandekereko na hapo na panje but what happens was then I dive mu dance abantu bari sanjanga masha abantu muzambia vuba so after na isanga barenze cha matumo sejo after noma asangira tamuri finito na sheta bafambi wale donza built ya report kiona kwe but I think pari wabo mfeshe something methodic pari wabo mfeshe kwati kashimbi katinga kashimbi ashire ngumu kuru apenya pa side hapa then na kumutu yabare nguma makofi ni bamisha ishire so if you take nshaire pona panju kwati ndiyanji kontore chapo ne panju tabasire kwa abantu bari njanga batwati sayo makuru kandi mbafitiye hano muri Zambia yonyine mbafitiye abakunzi ba zahabu ebo y'agaciro sha mbibutse neza yuko hano muri Afrika Zambia ni kimwe mu bihugu bifite ikintu bita amabuye y'agaciro menshi hari ibirombe byinshi mu ntara zose za hano muri Zambia ayo mabuye acukurwamo ahangaha abantu baragiye naho bita Mufumbwe district aha Mufumbwe gold mine hari ikintu bita umuturage hari ikintu bita umuzambiya hari ikintu bita umurundi hari ikintu bita umunyarwanda waje gushakira ikintu bita ibuye hano rekana nawe upacapaca wa ariko hano muri iyi weekend nibyaje kugenda neza ubwo haje ikintu bita akavuyo gakomeye cyane ubwo umusore umwe yaje kuvumbura ikintu bita ibuye ry'agaciro nimvuga ibuye ry'agaciro ni wumve twatusara bwaye twa cabe cyangwa se twa feke yakuvumbura ikintu bita izahabu baramubwira bati ntago wayiducikana uragira ndabeshya singaya amashusho This is Mufumbwe Gold Mines. This was actually a farm that belonged to somebody. And as you can see, the young people... Taresha tata. Na basubinisha okubomboka nontatio shani. Muntu wanzi. Yashirika taresha. Yashirika mwanantu. Ife rumba bugero kupo. Watakuya bafimego kuya. Walisoke kwewa umuniga tumpane chalo ipo kumande twakafumeko kwa befshinka tukaye mukwiba tukaye mukwiba era mwe mujeko chalo yabashanya hapa walile ko kwiba no kushovu salu kusteshi mbage koti na mjomba muinembe mama kiesa panele zangu ya vyampamu na nini kare na Lexus kunoboyenga ndoka ureza kabweremo mutande mufta wesh wale ko kuna mulafu kuna ngoma ivyo wecha mafombo Badu wechala Mshingo kuchaga phone. Nipte pata. Bakaya isura. bati izahabu ni wayiducikana habaye intambara abarenga 13 barapfuye barwaniriye izahabu barwanira ubutunzi ibyese we ibyese n'amabanga zahabira bamaze hano muri Zambia ubu polisi ya hano muri Zambia yaje kubyinjiramo arababwira ati we
murwanira zahabu mwana muyizana ariko ubundi iyo zahabu igomba kujya mu mutungo w'igihugu. Abapfuye bapfiriye ubusa, abarwanye barwaniye idiho. Parese yatwaye zahabu wowe yava ku bintu wakino. Ndagushuhuje Eric inshuti yanjye, ndabizi neza nawe uri mubi cyane kuri zahabu. Sayo makuru yonyine bafitiye hano muri Zambia. Tuvuye kurwa ruhande rw'abashaka ubutunzi, hano haravugwa inkuru y'umugabo Henry Kalaba. Uyu arahabwa amahirwe ko ashobora kuba yakwegukana umwanya w'umukuru w'igihugu. Ahabwa amahirwe inyuma y'uwo bita Hakainde Hichilema Hechi. Inyuma ya Hechi uyu mugabo Henry Kalaba ni uhabwa amahirwe, dore ko uwahabwaga amahirwe ubu ngubu atakiri mu mwuka w'abazima, Edgar Charbongo. Iyo siyo story iri kubica bigacika hano muri Zambia rero nari mbazaniye, ahubwo ikiri kubica kigacika uyu Henry Kalaba ubwo yari mu nce za Solweze baje kumutega icyo hano bita amajanki, cyangwa se ubwo mu kiwacu ndabivuga gute yababa we amashuri make yanjye. Amajanki ni nka mayibobo cyangwa se marine. Okay, banabivumbuye ibyo ntibyananira abantu. Yaje kumutega amukura mu modoka, simbeshya dore ngaya amashusho. Iyi ni Sirius TV Radio Show, dutangaza amakuru yizewe, amakuru agezweho, amakuru azerebehoha. Mutwandikire muri comment mutubwire, dukomeze tubahate amakuru ya hano muri Zambia. Ndabibona muri comment niba muyashaka ndayabakubeta. Ngende Wickress, ambasaderi w'aba diaspora. Ciao, bye bye. Tuba turi kumwe ni buri munsi hano kuri Sirius TV Radio Show.